Emokoba mididi afia amankwa tamaklo Badwam health tips esule na wochi mu yebeka safa ensusanso a ewo ulcer stomach ulcer no eho niema bebre nti se yeduane na wuni na de bro dia na wochi mu kan ye ho na ye lisa nkomoye fasedama endpoint homeopathic clinic dumako yinti ene edi nkomo ahodo we nyina wa pomudin mu ti so yare nko adia yenko endpoint homeopathic clinic ho ne yenko dia pomudin pa emfiri ho fre Dr. Dubuatia obede oso na wochi mu nso na dawo ma ma no kwan se oni e ba bedi nkomo afa eye ulcer ho sunsuaso enu ti se bia ye ka kirewa wetu ho na mo no aye nia ese efata dog ye mo akwaba aseda nyame dia na bibia bokode adwuma mu nso koye kakra ya da se na wochi mu se ye hwe effect of ulcer ye ka ulcer na kura e dia yo ye ka se ulcer eye yamkuro on se mpem bebre no ano ya na yen hyeda mfa nya asem bebre efise ekuro a woni pada sani yem no enam se yemfa wa nipa no wamfo wani ehunu no ntino uhunu how serious it is but ye ka ulcer no a ejisa de ekuro aba obi honam ekuro ato obi enan ho ekuro ato obi nsa ho ekuro ato obi achi eno no ya na ye put a lot of seriousness in treating it if you know the one say kuro ena da ho nti kuro no tu a uhunu ekuro no pram moja uhunu ekuro no chese de ekuro ni ye bia no uhu na ye ka se stomach ulcer no a empem bebre no ano ya na emfie ni hunu no ya na ye fi se ekuro foforo bi de empese wa wutie ni hu ete ase ne se ekuro ya etu obi honam no a ena wo de etu owuyam na de sama ni se ekuro ni ye hu kese ne se ekuro no se honam dua no se kuro ato honam dua ho a empem bebre no ano ikona ato onan ho no ya na ebia wudwale mpokura no a ehuro wo mpese ehuro be fa so ebia sebi ensuo kura no di ensuo kura egusu a ope chaze wo pekwan bi foforo bi so a ensuo kura nya dai entimi nka ekuro nani na momenam se kuro na tu owuyam ni nti no ya na empem bebre no ano wo nsada mfa ho aduane wudidi gum eti imagine se kuro tu honam ani ena nka wode pepe wode mako afa kuro no so na bia ben kwan kakra na de aguso enka wa ba hunu se eya de a kamako enka kuro ya esasese mako bon se ya passage edi e ka se ulcer no na se kire pa ne se open sore a bani pa de se ni yem na wo two types of ulcer ye obi e be kan se gastric ulcer and your peptic ulcer ye ka se gastric ulcer e kura etu ni pa de se ni from minimum eba wo yem eye de stomach no se kuro no ene be kan se wanya bibia be kan se gastric ulcer ene obi be kan se peptic ulcer ene de ekuro a aba wo yem aba wo nsunu mu ekuro no enye wo yem pe ne wo nsunu mu soso no de be kan se duodenum de be kan se duodenal ulcer ekuro aba wo yem aba wo nsunu mu ene be kan se ekuro no wanya kuro bi a ye be kan se enti mpem bebre no ano so obi ba clinic na se me de se nipa no me kan ulcer na wo magina duro a bitimi ka je se ekuro atu wo yem eti de pese ye ka ulcer ne nyina no ne ye hwe the effect ye hwe wo hawa ulcer ne timi di ba ye be hwe de hawa ulcer ne timi ba no bo a wo tie na wo ulcer ne bi no bo hunu se na menim se ulcer kora no ebetima di menya saa eni nti de pese ye che nyina se ulcer no e wo hunsu apart from say ema wo yam ye wo ya ema wo yam sanfono wo ma wo ntimi ni di ema wo go through pains no esa wo nsunsuanso bone a wanhwe yi a sa nsunsuanso bone no ebetimi akofa owuo kura de aba behye wo eni nti na wotwe nyina na yenya mmere na yentintie sa ya eyi pa number obetimi afre endpoint we part clinic na de bia meka se endpoint de ye nyina ne se yade bia ye gitum se yade bia obetimi atu yade bia se na obetimi atu yade bia se age se wo hu yade ne fare by the cause of yade no etu betuma hu the cause of yade so dia na wo so ba clinic ya ye wo machines ya
ye do be hye machine na machine na etima kire yade no adeko ade yade na ba ne hu adeko ade yade na ba no etima ma waduro ama na etima yade yade no afiri ho frɛ yɛn ne yɛn no twetwe nkɔmɔ ɛwɔ 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yada say, Dr. Dubois na hotel Kalintin komoni ni otuna sabre ya simenum no asaka ye ho na ya to so yada say.